እኛ የምንለው አብረን እንስራ ነው አሁን የምንለው ሁሉ ነገር ተተን በጋራ ገብተን እንስራ የሾምናቸውን አባቶች ይዘን ተስማምተን ለወደፊቱ ይሄ ነገር እንዳይደገም አንድ ነገር አስቀምጠን ተስማምተን ቤተክርስቲያናችንን አገራችንን እናገልግል ነው የኛ ሐሳብ እንጂ ሌላ ሐሳብ የለንም እኛም እነሱም ወንድሞቻችን ናቸው አብረን ኖረናል እኛም ከንካሳ ደረቲ ከን ሲንቀበቹ ቀብደን አቦተ ሾመማን ቀበኔ ገራ ፉንድራት ወጅና ሁጀኑ ወጀቻጆ ማሊ አቦኒ ኩን አከከ አንሚቲ ኢላላ አቦኒ ኩን በከድራሳኒታ ዴቤኒ አንጎ ድራሳኒቲ ሃዴቤኒ ከንጀዱ ጎንኩማ እንጁ ጎንኩማ ጀቻለ ሰበቢሳስ tokko mudamaniiru akka dogma mana amantaatu bada waan ta'eef lubummaan irra deddeebi'amu waan ta'eef kennameeranni waanuma gaaffittuu nama gaaffiidhumaa fi waanuma mantaan keessattuu waan nama galchu miti inni gara biraa magabbaa kan ilma afura qulqulluu waaqayyo tokko nameen kabajamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatinuuf yaa ta'u bakkuma jirtan maraatti arjumaaf dhiifamni waaqa keenya araarsumaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa hunduma keessan faana haa ta'u egaa kun isaan beetuubidha warri yeroo jalqabaaf gara YouTube keenyaa dhuftan baga nagaan dhuftan jechuun akkasumas subscribe like share gochuun akka miseensa keenya taatan siniin jenna egaa guyyaa irraa kan qabanne isinii dhihaanne marii abboonni keenya muummicha ministeeraa faana taasisan irratti egaa waan tokko tokko ni dubbanna isa dhaggeeffachaa isa ilaala egaa kutaa kutaadhaan qoonne wantoota mareennutu jira jechaadha kanaaf iyyuu amma kan nuti dabarru gara marii isaaniitti jechaadha marii isaanii guutummaan guutuutti siniin ilaalchisa afaan amaariffaatiin egaa bakka dubbatamuu qabutti immoo bakka nutis yaada kaasuu qabnutti immoo egaa afaan oromoodhaan immoo walitti haasofna jechaadha turtii gaarii nu faana taasisa amma gara ቪዲዮቲ ደበራ አጀቻለ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ ያው ብዙ ብለዋል ከአባቶች በኩልም እንግዲህ ያው እኛ ወደዚህ እርምጃ ውስጥ የገባንበት ምክንያት በተደጋጋሚ ያው እንደተነገረም ጥያቄው በተደጋጋሚ ቀርቦ ጥያቄው ተቀባይነት ስላላገኘ ለብዙ ዘመናት ሲንከባለል የመጣ ጉዳይ በመሆኑ እንደገና ደግሞ በዚያ ውስጥ ቤተ ክህነት ውስጥ ያለው ያስተዳደር ችግር በጣም የጎላ በመሆኑ የዘረኝነት የሙሰኝነት አድሏዊነት ስራ በመኖሩ በዚህ ምክንያት ነው ወደዚህ ውስጥ የገባ ነው ያው ክቡርነቱ በጣም ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት ብዙ ስራ ሰርተዋል አባቶቹ ለዚህ አምጥተዋል እንደገና ሁለት ህንጻዎችን ወደዚህ መልሰዋል ያ የመለሱት ህንጻ ግን እርሶ ለቤተ ክርስቲያን ነው የመለሱት በአሁኑ ሰዓት ግን ለቤተ ክርስቲያን እየሰራ አይደለም ግለሰቦች ናቸው እየተጠቀሙበት ያሉት የመጡትም አባቶች ከዛ በኋላ ነው ብዙ ነገሮች የተበላሹት ውስጥ ነው ተነጋግሮ የሚገቡት ከገቡ በኋላ እየተናበቡ የራሳቸውን የፈለጉትን ነው የሚወስኑት የፈለጉትን የራሳቸውን አንድ ወገን የሚባለው በትክክል ነው ያለው አሁን ስልጣን ላይ ያሉት ራሳቸው ቀደም ሲልም የነበሩት 3 አመት አሁንም ያሉት 3 አመት ይዘው ያሉት ባንድ ወገን አካባቢን አይደሉም እና በዚህ ሁኔታ እኛን ገለልተኛ አርጎ ነው ሲሰሩ የቆዩት እኛን ገለልተኛ አርጎ ቤተክርስቲያን እንደምንበደል ቤተክርስቲያን እንደምንገነጥል አርጎ ሲሰሩ ሲያዩን የኖሩት እና እኛውን ቅድም እንደተናገሩት መንግስት እኛን ምንም የደገፈ ነገር የለም አሁን ከክቡርነቱ ጋር እንኳን ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን ነው ከተገናኘን በአካል እንኳን አውቁኝንም እኛ አሁን ስንቸገር ችግር ላይ ነው የከረምነው አስረት አባን ከኛማ ከሪሳን ጀዳን ኤጋ
kabajoo muummicha ministeeraatiin jechaadha. Sin wajjin har'aan guyyaa lammaffaadha kan nuti alagarree jechaan jiru. Egaa akkuma beekamu immoo nuti kanaan dura abboonni keenya muummicha ministeeraa faana mariirra jiru. Mari'atanii waan nu beeksisanii jiru. Wantoota baay'eetu jira jennee yeroo isinitti himnu namoonni nu arrabsaa jirtan turtaniitu. Akkuma kana ammas bakka kanatti immoo abbaan keenya kanaan dura wajjin akka mari'atan dubbachaa jiru jechaadha. Hubadhaa. Amma kanaan dura wajjin mari'atanii kan isaan jedhaman jira jechaadha. Kanaaf wanta isatti aanu kan immoo dhageenye isarratti immoo ni dubbannaa jechaadha. ቤታችን ታሽጓል። ደሞዛችን ተከልክለናል። የሚጠብቁን ምግብ የሚያበሉን የሉም። ምግብ እንኳን የሚያበሉን የቀድሞ ልጆቻችን ነፍስ ልጆቻችን ናቸው። ቀደም የነበሩ ልጆቻችን ናቸው ከኛ ጋራ እየጠበቁን ያሉት እንጂ እኛ እንደውም በመንግስት ላይ ቅሬታ አለን። ይሄን ያህል ሲሆን ምን ሆናችሁ እንኳን አላለንም። ምንድነው ብሎ የጠየቀንም የለም። አሁን ስንገባም ስንወጣም በችግር ላይ ነው ያለነው። ቡድን በቡድን አዘጋጅተው እኛ ለማጥፋት እኛ ችግር ላይ ለመጣል ብዙ ነገሮች ነው እየተደረጉብን ያሉት። ቡድኖች አሉ ተቀናጅተው እኛ ለማሳደድ እኛም ችግር ላይ ለመጣል ብዙ ፈተናዎች ናቸው እየደረሱብን ያሉት። እንኳን መንግስት ሊያግዘን አሁን ስንጠይቅ ኦሮሚያ ክልል ስንጠይቅ ከላይ ፌደራሉ መመሪያ አልሰጠንም ነው የሚሉት። እዛ ያሉት ኤጋ አቦኒ ኬኛ ከኒሳን ጀቻ ጅረኒ ሞቱማትሌ ማሊፍ ጫል ጀዴ ኤላ namoonni hedduun mootummaan keessa galee mootummaan abboota kana faana taa'ee abboota kana waan mootummaa wajjin jiruuf akka barbaadan akkas ta'uu jedhanii waan baay'ee jechaa baan mee hubadhaa ilaala waan takkatti dabalaan jirani kan koorraa isuma kanan dubbachaa mootummaan isaan faana ta'ee mootummaatu akkana godha mootummaan harka keessaa qaba jedhanii waan baay'eetu dubbatamaa ture ilaala mootummaan harka keessaa qaba isa tokkas nu godha isa tokkas taasisa jechaa baan isaan immoo yeroo beelofnu yeroo manni keenya cufamu yeroo rakkina hedduu arginu mootummaan nun gaafanne maaliif nun gaafanne eessa jirtu maaf nuun hin jenne eessa jirtullee nuun hin jenne mootummaani jedhanii gaafachaa jiru abboonni keenya ilaala kanaaf amma nuti rakkinni yeroo ammallee rakkinni akka nurra hin geenyeef akka malee kan nu eegaa jiranis ijoollee keenya ijoollee abbaa gaabbii ta'aniif jechaadha isaan ijoollee keenya nu eegaa jira guruupiidhaan gamtaadhaan ta'anii nu balleessuuf rakkina nurraan ga'uuf namoonni hedduun mari'ataa jiru namoonni hedduun gurmaahanii jiru ilaala kanaaf dhuguma immoo abboota keenya kana abboota keenya miti namoonni baay'een anuma mataa kootiin of eeggadhaa daraa kan jedhu halkanii guyyaa of eeggadhaa kan jedhu hedduu isaaniitu jira waanuma dhugaa dubbannu kanaaf jechaadha kanaaf iyyuu sirriidhuma immoo abboota keenya kanaan miidhaarra geessuuf duubatti deebi'u jedhee yaadoni dhugaa waaqayyooti jechaadha kanaaf duubatti deebi'u jedhee yaadoni garuu kristinaan akkana miti maatii Kiristoos abboonni keenya meegaa beekaanis inni amantaa qabus inni waaqayyoon sodaatus inni waaqayyoon beekus guruupii kana keessa nabamu guruupii isaanii kana keessa mee hojiin kun hojii gaarii miti dhiisaa namni jedhe jiraaree laata amantaan keenya jaalala nu barsiisti tarii amantaa isaaniitiif waan gaarii yaadanii walitti qabamanii waan kana mareechuu danda'u ta'a garuu amantaan keenya immoo kana hin barsiisu amantaan keenya kana hin gorsitu gamtaadhaan ta'anii abboota ari'uu gamtaadhaan ta'anii abboota sodaachisuu gamtaadhaan ta'anii abbootatti miidhaa garagaraa fiduu diina ofiitiillee diina keessan illee jaaladhaa jedha waaqayyo diina keessan jaaladhaa nuun jechaa jira sila mee akkamitti ta'a kun mee naaf deebisaa kanaaf iyyuu baay'ee ulfaata mee abbaan keenya waan jedhan itti fufnee arageenya ደግሞ ካልታዘዝን አንሰራም ነው የሚሉት ስለዚህ እኛ የሀገሩ ዜጎች አይደለንም ወይ ይሄን ያህል እነሱ ተቀናይተው በእኛ ላይ እየሰሩ ሊያጠፉን ሙከራ እያረጉብን ምን በላ እንኳን እስከምናጣ ድረስ ማለት ነው እኛ ቤተክርስቲያኑን ለመገንጠል አይደለም ብናስብ ኖሮ ልብሳችንን ንብረቶቻችንን ይዘን እንወጣ ነበር
አሁን መቀየራ ልብስ እንኳን የለም እቺ አሁን የለበስናት ልብስ ናት ብዙ ችግር ላይ ነው ያለነውና ልብሳችን እዛ ነው ያለው ንብረቶቻችን እዛው ነው ያለው ደሞዛችን ታግዷል የምንበላ የምንጠጣ የለንም የሚጠብቀን የለም ወደ ክፍለ ሀገርም ስንሄድ ተከትሎን እየመጡ አውቆ ራሳቸው ረብሾ ራሳቸው ቤተክርስቲያንን ደውሎ ሲያበቁ እነሱ ረብሾ ለማሰኘት ብዙ ሙከራ ያረጉብን በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እስካሁን ያለነው እና ያን ቤት ክቡርነቱ አላዩትም ዝም ስላሉት ቤቱ የተበላሸ ቤት ሆኖ ነው ያለው ሙስሊምነቱ ዘረኝነቱ እንግዲህ ዲሞክራሲ ብሎ በራሳቸው ተዳደሩ ብሎ ነው እርሶ ዝም ያሉት ይመስለኛል እንጂ ያ ቤት ካልታየ መስመር ካልያዘ የፖለቲካ ቤትም ነው ፖለቲከኞች የሚሰባሰቡበት ቤት ነው እዛ ውስጥ ነው ሌሊትም ቀንም ተሰብስበው የፖለቲካ ስራ የሚሰሩበት እና ቤቱ አልታየም ብዙ ችግሮች አሉበት ሊጠራ የሚገባው ቤት ትተውታል ክቡርነቱ ቤቱን አላዩትም አልተመለከቱትም እና እየሆነ ያለው ሙስሊምነቱ ግማሹ ህንጻ ለግሉ ይሰራል ግማሹ በጉቦ ነው የሚያርገውም የሚሾመውም የሚዘዋወረውም በጉቦ ነው እልቅና እንኳን ለመሸም ከሲፈልግ 500 እስከ 1 ሚሊዮን ከፍሎ ሜ ኦሶ ለማከናትን ገሊኒ ሰሳንዱራ ካሰን ረቲ አመስ ዱጋሳን ዱበተን ከነረቲ ይፈስኒ ከን አባ ኬኛ ረጫለ ሶንታኔ ኤቢሳኒ ሁንዱ መኬኛ ረሃብሉቲ ማልጀዳን ሴታን ኤጋ ሞቱማ ኮመታ ጅሮማስ የሮኑትሌ ገረ ኩታሌ ቢያ ገረገራ ደምኑ ኑዱበ ደሙዳን bilbila mana amantaa dawili mana amantaa dawwaluudhaan akka nuti jeeqnetti akka nuti jeequmsa kaasne fakkeessuuf waan garagaraa hojjechaa jiru kana ilaallisni waan baay'ee nurra gahaa jira maaliif cal jettanii mana sana maaniif ilaaltanii manni sun immoo egaa mana amantaa jechaadha xaqlaa beeta kinetti iddoo waannaasaa jechaadha maaf ilaallisaa jechaanii jiru jechaadha laala sababbiisa waan baay'eetu ta'aa jira mana nuratti qollofani uffannullee uffata kana qofaadha ilaala irra caal meeqa keessan namoonni viidiyoo kana laaltanillee mana amantaa keenya bakka lamatti baasani kan jettan mee injirtani dubbachaa jiru abboonni keenya nuti mana amantaa lamatti baasuuf miti otoo lamatti baasuu barbaanne qabeenya qabnullee fudhannee baanaadhaan uffatallee fudhannee uffata kana qofaaf fannaa sayyuu irratti nu jalaa cufanii jedhan nuti mana amantaa addaan baasuuf miti mana amantaa addaan baasuuf osoo ta'eekko yookaan immoo amantaa biraa soo kaasaniikko war amantaa kan otoo isaan ortodoksii irraa fottaqanii namni isaan gaafatu hin jiru sababbi isaa amantaa biraati akka seera biyyattiitti immoo namni amantaa barbaade hordofuuf mirga qaba jechaadha isaan immoo amantaa biraa miti kan fidan isaan immoo seera biraa miti mana amantaa keenyatti kan fidan otoo akkas ta'e waan qabnu qabannee baana ture kana malee hanga har'aatti osoo bakka lamatti akka hiramu barbaanne patriarkii mataa keenyaa ni shoomna ture jedhan isaan garuu gaaffii qabanne seera hojii hojjenne kana seeraan nuuf ilaalaa jechaa jiru jechaadha abbaan keenya kana amma garreessaan seenaa jiran waa'ee hojii hin taane achi keessatti hojjetamaa jiru jechaadha naasaa jiran meesa irratti immoo haasofna ነው ወደ አንዱ ቦታ የሚቀየረው ለመቀጠርም ከፍሎ ነው ለመዛወርም ከፍሎ ነው ለማደግም ለከፍሎ ነው ቤቱ የአንድ ቤት ስለሆነ በዚህ መልኩ ነው ሁኔታ ላይ ነው ያለው በዚህ ሰዓት ማለት ነው ለህዝቡ ነው የደረሰነት ይሄ አጀንዳ ህዝቡ ተቀብሎታል ዓለም ተቀብሎታል ሙስሊሙም ፕሮቴስታንቱም ኦርቶዶክስም ተቀብሎታል ይሄንን አጀንዳ እኛ እንኳን ብንተው አጀንዳው ወደ ኋላ የሚመለስ አይደለም ስለዚህ እኛ አሁን ችግር ላይ ነው ያለነው የሚደግፈን የለም የሚረዳን የለም በችግር ውስጥ ነው ያለነውና እንደ እስረኛ ሆነን ነው ያለነው እንኳን ሊደግፈን መንግስት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እኛ ያከናወነው ያደረግነው በህጉ መሰረት ነው ፍትሐ ነገስቱ የፈቀደልን እነሱ ያወገዙት እኛን ሳይሆን ፍትሐ ነገስቱን ነው ያወገዙት ይሄንን የፈቀደልን ፍትሐ ነገስቱ ነው ሶስት ወይንም ሁለት ሆነው ኤጲስቆጶሳትን መሾም ይችላሉ ይላል ፍትሐ ነገስቱ ነው ያለው እኛ አይደለንም በዚህ መሰረት ጥያቄያችንን አንቀበልን ብሎ ስላሉ ወደዚህ ውስጥ ገባን ለህዝባችን ስንል ህይወታችንን መስጠት አለብን
ህይወታችንን ለህዝቡ መክፈል አለብን እስከ መስዋዕትነት ድረስ መድረስ አለብን ብለን ነው የገባንበት ዝም ብለን አይደለም ህዝቡ ብለን የህዝቡ ጉዳይ ይዞን እንጂ እኛ ምንም ያጣናው ነገር የለም እንደነሱ ከነሱ ጋር መኖር እንችላለን የጎደለብን ነገር የለም ግን ለህዝቡ ስንል ህዝቡ ይሄ የተጎዳው ለዘላለም ፈተና የደረሰበት ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ክቡር ህዝብ ነው የኦሮሞ ክልል ሰፋ ያለ ህዝብ ነው ብዙ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት እኛ በተቻለ መጠን እኛ ስንሰራ ነው የኖርነው ኮኖላላ ባንኬኝ ዋንጀራ ነብሳኒ ኑራቡል ዱቢሳና መዱበተን ከነሞ ሞቱማ ዋን ብራቲን ጀራ ጅጅራ ቦዴ ኢቱማ ዴማ ዴምና ወሪ ላልተኒቱ ጋፊ ኬኛ ከነ ፉዳቹ ዲደኒ ጋፋተኒ ሮቻራላ ከነ ወጎቴ ዱ ጋፋተሜ ሲኒ ናሞኒ ቶኮ ቶኮ ሮሲኒ ኢትማሙ ነጌሰን ማለ ጋፋተመኒ ወጎቴ ዱ ጋፋተመኒ ጋሩን ፉዳኔ ሳን እንፉዳኔ ጀቻል Hindidani isaani finta nittadhaa'ee jechaadha kun san booda seera mana amantaa kan eegeen fitaana gastii seera dambiitti mana amantaa keenya bultu seera qannoonaa ishiin kaawwatte kanaan abboonni keenya kun raawwatanii jechaadha kanaaf uummata keenyaaf waan nuti hin goone hanga lubbuutti illee ni kenninaa jechaa jiru laala sababbi isaa nuti duunee uummanni kiristaanaa afaansaatiin barate wangeela waaqayyoo beekee manna amantaa akka itti fuftu barbaadu waan ta'eef kana barbaannaa jedhanii robboonni keenya kanaaf hundumti keessaniyyuu sammuu qulqulluudhaan sammuu tasgabbii qabu yaada kanaaf kana jechaa jiru mootummaan maal jedha se jennutti bafufnee laalla kan abbaa keenyaas dhageenye ዝም ብለን አይደለም ሰዎች እንደሚያወሩ አይደለም ስናስተምር እኔ ዘንድሮ ዓመት 54 ተማሪዎችን አስተምሬ አስመርቄያለሁ በኦሮምኛ በየአመቱ በዚህ መልኩ ነው ያስተማር ያለነው አገልግሎት እየሰጠነው ያለነው ይሄን የኛን አጀንዳ አሁን ህዝቡ ተቀበሎታል አሁን ወሊሶን ካን ባለፈው ጊዜ የሄርን ጊዜ አባቶችን ጋራ ሄደናል ህዝቡን እንደምትመለከቱት ተደስቶ ከላይ እስከ ታች ተሰልፎ ነው የተቀበለን ከዛ በኋላ 20 የሚያክሉ ከሌላ አብያተ ክርስቲያናት የመጡት ከሌላ ቤተ እምነቶች የመጡት አሁን አጥምቁን እንመለሳለን ወደ ነበርንበት እንመለሳለን አጥብቁን ብሎ ስጦታ በሬሳ አይቀር እስከዚህ ድረስ ነው ህዝቡ በደንብ አርጎ ጉዳዩን የተቀበለው እና ህዝቡ አብቆታል ህዝቡ ተደርቶታል እኛ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከኦሮሚያና ከደቡብ ውስጥ እንዳይጠፋ ለማለት ነው የሚጠቅመውን ለቤተ ክርስቲያን ለህዝቡ የሚጠቅመውን ስራ ነው እየሰራ ነው እንጂ ቤተ ክርስቲያንን የሚጎዳ ወይንም የሚከፈል አይደለም ብንመክፈል ብናስብ ኖሮ ሌላውን ማስተካከል ይቻል ነበር ፓትርያርክ መሾም ይቻል ነበር እሱን አላደረግንም እኛ በጋራ ይሄን ችግር ከቀረብን በኋላ በጋራ ሆነን አብረን እንሰራለን ብለን ነው ያሰብነው እነሱ ግን በሚዲያ ወጥተው ሲሰድቡን ያላሉት ያላደረጉት በእኛ ላይ ያልገዙት ሰው የለም ዱርዬ ሁሉ ገዝቶብናል መስደብ ነው ubadala masabban keenya kan isaan jedhan asirratti nuti ummata kanaaf jechaadha keessattuu dabuubii keessaa fi oromiyaa keessatti kiristaanonni baay'een akka dhumaa jiran ni beeku ani raajiidha ani nabiyyiidha kan jedhu isaa ka dabuub kililii keessaati ilaala naannoo oromiyaa keessas yoo laaltan ani raajiidha dee meeqa kan hojjechaa jiru asuma keessaa kan ka'edha amantaa namaa tokko miti warroon amantaa gaariidhaan hordoftan jirtu protestaantis taanaan ni beeku manneen amantaa wangeela Itoophiyaa keessatti kan ramadamne hedduu jira kan ummata zarafaaran kan nuti beeknu mulu wangeelii masarata Kiristoos makaana Yesuusii qaala hiyootii hawaariyaatii kan jedhaman kun warroota seera guutatani tasgabbii kan qaban isaan kun kanaan alatti garuu seera qabeessa kan hin taane akka barbaadanitti kan utaalaa olanii qarshii namaa nyaachaa olanidha isaan kanaaf waan baay'ee ragayeera kana malee abbaan keenya maadhaan asirratti nuti ummata keenyaaf malee akkuma isaan kanaatti teenye nuti tolee jiraachuu dandeenya akka barbaadanitti ni jiraatu akkuma isaanii taa'anii jiraachuu ni danda'u faayidaan isaan irraa hir'atu hin jiru wanti isaan irraa hir'atu hin jiru jecha akka barbaadanitti jiraachuu danda'u ilaala baay'ee nama ajaa'iba kanaaf ummata keenyaaf jechaa jiru ammas ittaafuuf nume ዛዳ አባት ማለት
መጀመሪያውኑ እኛ በእናጠፋ ጥፋት ነው ተብሎ ከታመነበት ደግሞ እኛን ከመርገም ከማውገዝ በፊት ወንድሞቻችን አብረን ነው የኖርነው ወንድሞቻችን ናቸው እስቲ እናነጋግራቸው ለሌሎች አሁን ወደ ትግራይ 4 አመት ሆነዋል ተገንጥለው እዛ በዚህ በችግሩ ምክንያት የቀሩት እዛም እነሱም ሲኖዶስ አቋቁመናል ብለዋል በዚህ ምክንያት እዛ የሄዱት ሰዎች ቤታቸው እስካሁን አልታሸገም ክፍት ሆነው ነው ያለው የተሸገ ነገር የለም ደሞዛቸውም አልተከለከለም ቤታቸውም አልታሸገም የቅባት ወደ ጎጃም ብንሄድ እነሱ በሃይማኖት ነው እኛ በሃይማኖት በዶግማ በቀኖና አልተለያየንም እነሱ ግን በእምነት በሃይማኖት ነው እኛ ብሎ ፓትርያርክ ጳጳሳት ብሎ ሾሞ አሉ አሁን አንድ አመት ያህል ነው ለነሱ ጊዜ የተሰጣቸው አንድ አመት ሙሉ ኮሚቴ ያቋቋሙ እየተመላለሱ ሲያባብሉ ሲለማመጡ የነበሩት እኛን ግን ለአንድ ደቂቃ ለ10 ደቂቃ አልሰጡንም ወዲያውኑ ወጥተው ነው ውግዘቱን ያስተላለፉት ትንሽ ጊዜ እንኳን አለመስጠት እስቲ እናነጋግራቸው እና ወያያቸው ምን ሆነው ነው በምን ምክንያት ነው ብሎ እንኳን አላሉ ስለዚህ ቤቱን አላዩትን ክብርነቶ ቤቱ እንደዚህ የተበላሸው የተጨማለቀው ተመልካች ስለሌለው ነው እንደ ግለሰብ ቤት ሆኖ ነው ያለው የሃይማኖት ቤት ሳይሆን የፖለቲካ ቤት የዘረኝነት ቤት የሙስና ቤት የአርላዊነት ቤት ያ ቤት ካልተስተካከለ ለሀገርም ጥሩ አይደለም ለወደፊት ለሀገሩም አስቸጋሪ ነው እየተደረገ ያለውን በጣም ከፍተኛ ችግር ህዝብ አሁን ገንዘብ ፍለጋ እንጂ ሰው ፍለጋ የለም እዛ ቤት አሁን ይሄ ሰሞን ብዙ ገንዘቦች ከየሀገረ ስብከቱ ከአንድ ሀገረ ስብከት 17 ሚሊዮን ከአንድ ሀገረ ስብከት 9 ሚሊዮን ከአንድ ሀገረ ስብከት ደግሞ 6 ሚሊዮን እያዘዋወሩ ነው ያሉት ወደ ላይ ወደ እየፈሰዱት ነው ያሉት እና ዝርፊያ እየተካሄደ ነው ኮሌጆች እዚህ ዝዋይ ያለ አሁን ቅድም እንትን ተባለ ማሰልጠኛ ሆነ ኮሌጅ አሁን ኮሌጅ ሆነዋል ኮሌጁ ለኦሮሚያ ልጅ ሳይሆን ለሰሜኑ የተዘጋጀ ነው እንዴት ነው የተዘጋጀው ክራይቴሪያው የመግቢያው እንትን ለሰሜን የሚመቻች እንጂ ለኦሮሚያና ለደቡብ የሚሆን አይደለም ምክንያቱም ሲመጡ ወድቀሃል ፈተና አታልፍም ብሎ ነው የሚያባረሯቸው እንግዲህ ቅኔውን አቋቋሙን መጽሐፍቱን ተምሮ ካልመጣ ብሎ በዚህ ገድቦ የራሳቸውን ሰው ነው የሚያስተምሩት እና አሁን በኮሌጅ ቅዱስ ስላሴ አሁን ባለፈው አመት ከኦሮሚያ ወደ 17 ልጆች መጡ 17ቱም ናቸው የተባረሩት የተመለሱት ሳይገቡ ይቀሩት ማለት ነው የኦሮሚያ ተናጋሪ ልጆች ከኦሮሚያ ተልከው 17ቱ ልጆች ተባረው ተመልሰዋል ሳይገቡ ማለት ነው እና እንግዲህ አስረት ላላ ሆጂሳን ወጀታል ማልካ ሰነማ ነገፈቻል ዋይ አረባ ዱበቻ ቱሪ ጆሌን ኬኛማስ ኡጋ ዋቀዮት ገለኒ ፍልፍኒ ዋቀዮ ፋተው ኡጋን ስንንጀል እኙማ ከሰ ነገር ሲስተኒ አከሚቴዳ አፋንታ ካረበታ ከከንዱ ዋንታ ከነም ተቆጥለ አቦቱማ ሳንፋላ ጅረንለ ነረብሲን አቦተ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ጀቻል አረበተኮን ሱረ ሳንስ ገድንገለባን ከሳን ሱን ይቻል ማልፍኑ አረብሱ አረባኒ ከነዳሬ ይላል አባ እንድበታሩ ይቻል ክርስቲያኑማን ከናከንታን ማፈከን ጎርሲን ዋን ባይ ይቻል ላላ ማንንም በርኖታ ከሰቶ ኤጋ ኮሌጅ ዝዋይ ጅሩረቲ ስላላ ጆሌ ሮሞቲ ፈከንታን ዋን ባይ ካሳ ጅሩ ኩን እንዲ ዱጋራ ጀቻል ከናፍ አቦኒ ኬኛ ዋን ከሰ ሳኒ ጅሩ ሄዱ ዱበቹ በርባዱ ገሩ ኤጋ ዋን ባየቱ ሳነው የገሩ ዱበዳኒሩ ገና ዋን ባየ ደገፈኔ ጋስና ሜ ዋን ባንኬኝ ጀራን ነጥፉፍኒ ያረገፈን እኔ ዋናው ምለው በህጉ መሰረት ህጉ በሚያዘን መሰረት ፈጽመናል ሰርተናል ክቡርነቱ ግን ያን ቤት አላዩትም አልተመለከቱትም ነገሮች ብዙዎች ሲበላሹ ዝም ነው ያሉት ምንም አላሉት ነገር የለም ለምንድነው ዝም ያሉት ምን ጊዜም በፊት ቀደም ሲል እናውቃለን እዛ ኖረናል እንዴት ሲሰራ እንደነበረ እናውቃለን ለኔ አንድ ደህንነት ነው የሚመደበው ለሌላው አባት አንድ ደህንነት ነው የሚመደበው ውሳኔ እንኳን የምንወሰነው ውሳኔ እንኳን
በዚህ መልኩ እንድትወስኑ ተብሎ ነው ሲነገር የነበረው ከክቡርነቱ በፊት ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንድትወስኑ ይሄ ውሳኔ እንድትወስኑ ተብሎ ጠባቂዎች በአጠቃላይ ተደርጎ ነው። በዚህ መሰረት ነው ሲሰራ የነበረው። አባቶችም ሲሾሙ እናውቃለን እንዴት እንደተሾሙ አሁን ያሉት እና ክትትል አርጎ በደንብ በስነ ስርዓት ተጠብቆ ነው እስካሁን ያ ስለቀረ አሁን አላወቅንበትም። እኛ አሁን በነጻነቱን አልተጠቀምንበትም። ነጻነቱን ይዘን በራሳችን መወሰን በራሳችን መስራት አልቻልንም። ዝም ብሎ ነው ወሬ ማብራት ምን ያደርጋል? እና ይሄ ቤት የሁሉም ቤት ነው ይባላል፣ የብሔር ብሔረሰቦች ቤት ነው ይባላል። አሰራሩ ላይ ግን ከዛ ጋር አይገናኝ እና ብዙ ችግሮች ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ ሰዓት የሚያልቅ እንኳን አይደለም። ያ ቤት መፈተሽ ይገባዋል። በጣም ብዙ ችግሮች አሉት። በዚህ ምክንያት ወጥተን ህጉ ስላልተቀበሉን ስላልሰሙን ህጉ በሚፈቅደን መሰረት ሾመናል። 26 አባቶችን ሾመናል። አንዱን አስኮብልሎታል። ሁለተኛውን ደግሞ አስኮብልሎ እንደገና አባሮ ወደኛ ተመልሰዋል። እኛ የምንለው አብረን እንስራ ነው። አሁን የምንለው ሁሉ ነገር ትተን በጋራ ገብተን እንስራ። የሾምናቸውን አባቶች ይዘን ተስማምተን ለወደፊቱ ይሄ ነገር እንዳይደገም አንድ ነገር አስቀምጠን ተስማምተን ቤተክርስቲያናችንን አገራችንን እናገልግል ነው የኛ ሐሳብ እንጂ ሌላ ሐሳብ የለንም። እኛም እነሱም ወንድሞቻችን ናቸው፣ አብረን ኖረናል። በዚህ መልኩ በጋራ ሆነን ተስማምተን እንስራ የሚል ነገር ነውና ይበቃኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁለት መልክ አለው። አሁን አባት ሙሚች ሚኒስቴራ kan deebisanirraa kaasne immoo kutaa lammaffaa guyyaa boruutti fufna. Abbaan keenya amma kan kaasan irratti kan isin qabachuu qabdan abboota shoomaman qabannee gara fuulduraatti wajjinaa hojjennu jechaa jiru. Malee abboonni kun akka ka'an miti. Ilaala. Abboonni kun bakka duraa isaanitti deebi'anii aangoo duraa isaanitti deebi'anii kan jedhu gonkumaa hin jiru. Gonkumaa jechaadha. Sababni isaas tokko muudamaniiru akka doogmaa mana amantaatu bada waan ta'eef lubummaan irra deddeebi'amu waan ta'eef kennameera. Inni waanuma gaaffiidhumaa fi waanuma amantaan keessattuu waan nama galchu miti. Inni gara biraa immoo ilaala asuma irratti mootummaadhaan sirriitti itti dubbataniiru. Mootummaan harka keessaa qaba kan jechaa baataniif abbaan keenya mootummaadhaan maaliif mana kana laalle nuunis maaliif nun gaafanne jechaa ni jiru. Wajjin hojjannaadha yaanni keenya malee waan biraa hin qabnu jechaa jiru. Hubadhaa. Kanaaf wajjin yoo hojjetan walii galan abboonni isaan dura muudamanis akkuma muudamanitti bakka hojii isaaniitti lafa hojii qabatanitti bakka kutaa lallabaa ramadamanitti ta'anii hojjetu. Ammas hojjechaa jiru gara fuulduraas ni hojjetu. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo ammas abboota keenya kanaaf kadhannaadhaan akkasumas karaa garaagaraatiin isaa wajjin dhaabachuu qabna jechaadha. Deeggaruu qabna. Kadhannaadhaan cimnee abboota keenya kana faana dhaabbachuun dirqama jechaadha. Egaa soomas eegaluu fi sooma guddicha eegaluu fi sooma abboota keenya kanaafis kadhachuu qabna. Kanaafiyyuu egaa abboonni keenya kan isaan jechaa jiran rakkina gahaa jiru wantoota ta'u hunda seeraan ifa baasanii dubbataniiru. Kaayyoo isaan immoo duubatti akka hin deebines guutummaan guutuutti nuuf ifeera jechaadha. Waan duubatti isaan deebisuun qabu uummanni nu faana jira. Amma lubbuu keenyaattuu ni kennina jedhaniiru. Warroonni sodaattanii raafamtanii jirtan sirriitti dhaggeeffadha abboota keenya isiniin jechuun barbaada. Kutaa lammaffaa isaatti fufna. Hanga ammaatti kan nu faana ture Waaqni abboota keenya maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatii nuuf haa ta'u. Araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalala duukaa butotaa hunduma keenya faana haa ta'u hunduma keessan faana haa ta'u. Nagaa ta'a. Subscribe, like, share gochuun dagatiinaa. Guyyaa boru wal agarraa. Nagaa ta'a.